orang korbuk ni hoite Kwplai khlai rohoroi Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rizakha. Boni ni kumangka kumlung wakala West Tripura kri bigra bisarung ni bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo. Phaditham mai hostelo tongoi chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bising ti kurungi mano 9862524221 eba kaba 9366107290 ukok duk number ro sa edisini constituency ni sini IPFT ni party ni ongai candidate sini balai sikla tamai hin youth energetic balai khana Khorang balai khana tamai hin jatiyobadi tamai hin regional minded sini Pranab Tripura bono sini party ni ongai taklai candidate khlaija abak khayo ini nomination submission tabo khainan thang dongo হাজার বনি সাপোর্ট ফেলেজা মিসেল ফেলেজা রেজাল্ট কাহামনা जों एक्सपेक्टेशन खायो सो आबनि बागै करबुकनि सिनि जत लुकुरकना आं बसकांनि 12 तारिख एप्रिलनि इलेक्शनाव सिनि आईपीएफटी नि प्रार्थी बनो र करबुकनि होइते Kwplai खलाइ रहरै एडिसिनि काउन्सिलनि सदस्य नामनानि बागै आं र करबुकनि जत सिनि rangsak ni voters rokna ang kobong nargo party IPFT central committee ni